Ngicela sivule incwadi ya Basefesu sahluko saka 4 sifunze khona verse number 24. Yembatsani umuntfu Lomusha lowadalwa wafuta nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Bese sibuka 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23. Basethesalonika bekucala sahluko 5 verse laka 23. Shangathi nkulunkulu wekuthula anganingcwelisa ngalokuphelele. Agcine umoya wenu nemphefumulo wenu nemtimba wenu kungabi nasici ekubuyeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Praise the Lord. Evikini leliphelile sibukele isihloko lesithi Yembatsani Umuntfu Lomusha kuze nihambe naNkulunkulu. Putting on the new man for a walk with God. Sabuka ke evikini leliphelile lokuhamba naNkulunkulu ngeke ngibuyele kuko. Sayicala emsileni sesibuya la sekucaleni kenyalo ngenxa yesikhathi sethu sitawu gijima bathandekayo. Nathi tinhlavu lengicela ukuthi ngendlule kuto kulama verse lesiwafundzako. Lithi liBhayibheli Yembatsani Umuntfu Lomusha. Lomuntu Lomusha lowendiwe wafuta lowadalwa wafuta nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Kusho ukuthi kukhona kulunga nekungcwele lokungesiko kweliciniso. Nangabe kukhona lokuliciniso. Ngulapha ke uNkulunkulu asibitela khona. Kwembatha lo muntu Lomusha. Basethesalonika likhuluma ngemuntu waticule tinzathu. Kwangathi uNkulunkulu wekuthula anganingcwelisa ngalokuphelele. We are linking up to the righteousness and holiness. uNkulunkulu bese uyaningcwelisa. Agcine number 1 umoya wenu, spirit. Agcine umphefumulo wenu, soul. Agcine umtimba wenu, body. One person uneticu letinzathu. Buze kube lusuku lwaJesu. Kusho ukuthi la sikhona khona indzaba ayikapheleli la sikhona khona. Siyahamba kuyawufika egcine khona nasifika esicongweni senzaba empelandaba kusesukwini lusuku lwaKristu. Lela khona kutabe sekuthiwa accounter. Kuthi kusukela kulesikhathi uphenduka usindziswa uze uyawufika enkosini uhambe njani ngiloko ke lesikhuluma ngakho. Ngulapho kudzingeka khona ukuthi sembathe umuntu Lomusha lo wentiwe ngemfanekiso kaNkulunkulu. Kunemagama lang4 lengicela kwathinsa latawukhuluma ngalo muntu Lomusha bese ngigijimela ke masinyane kulokwembatha lo muntu Lomusha ngoba leli verse lelinye lesingisi lithi put on your new self. Kusho ukuthi lo muntu Lomusha sewukhona. So uphelele. Sekuselela ukuthi sibese samgadazela samembatha. Nguloko lokufuneka konke. Ungenteka lo muntu Lomusha ukhona uhlethi lapha ethanda ufana nengubo nelijazi nesudu noma ingubo lungayigcoka. So umangele ukuthi kepha lona uyaze angembathe nini bangifuna kubonakala. Uma uhamba uye esitolo uyothenga isudu yakanokusho lekubita imali letinhle leti ayiniwe. Bese uyayithatha uyibeka ewardrobe uyayihenga. Kungathi nayo yayoba ukuthi ngabe uyoza ngembathe nini ngize ngiphumele ngaphandle. Buhle besambatho akusiko kuhlala ewardrobe. Buhle besambatho kusuka ewardrobe singene emtimbeni. Bese uphumela ngaphandle. Uma uphumela ngaphandle la uphumela khona ngaphandle ke bazalwane vele
utawubonwa ngilabanye bantu bese bantu badumisa maye yinhle lento hawu mane kona ikhona kwasho lomunye umngane wami ngisasebenza naye le athi uyazi yaba yinhle lempahla kube manje ithola umuntu abetkhulumela ke naye anemahlaya asi impahla yazi yaba yinhle kusho sama amagama akakubona ukuthi sewumuhle ngalento le kuyembatsa lengubo lo muntu sewendiwe ukhona uphelele sekufune kube nealignment nalo muntu lomusha. That is where indlela lofuna singene kuyo kuze kuthi nakuthiwa umuntu lomusha nabathatha emehlo kulolu kukhulumako babuke wena sicu sakho basi lento iyafanana. Uma kunelanga lichamuka bese ubona sithundi siyathi mefu sithi mefu uye ubone nakutha uchamuka ingoma ukuthi kuthi ayingomo ke le bona kade impondo angithi but now wathi uyabuka ubone kuchamuka ubone ngazuthi kunesimo semuntu kuzina ukuthi kuchamuka iyani bese kuchamuka ingoma ngamangala awu umhlolo lo bengibheke umuntu kuchamuka ingomo njani kunalo muntu lomusha lowentiwe emfanekiso kaNkulunkulu lesitamkhuluma but kuhamba kwethu kulapho abantu babona khona ukuthi kuyafanana yini lokhu sithunde bese kubona lokho lesikuvenge kuva kwendlebe nalesikubonako athi Jobe bengivile ngawe ngekuva kwendlebe kepha manje liso lami liyakubona. Kunemavi lesiwakhulumako ngekuthi sitelwe ngalokusha bese kuhamba kwakho nekuhamba kwami kuyasidalula kusinembala ngihamba ngalokusha na. Yembatsani ke umuntu lomusha. Ngivumelene bazalwane ukuthi ngigijime ngithi kunemagama la ngi4. One lakhuluma nge-regeneration. Ngicela ungifunzeleke ku-Titus 3 verse 5 na 6 masinyane. Ngicabanga ukuthi lama verse lamabili ntawafunza lamanye ndawo sengiyawakhotha ngeke siwafunze bese sovula Ephesians 2. Sitawufunza khona liverse laka 1 to verse number 10. Ungesabi ukuthi manenge. But ngilapho sigrounda khona lo muntu lomusha lesikhuluma ngaye. Lekufuna simfude ngileso sithombe lekufuna sisibone. Uthini ke Titus? Lo wathululelwa etikwethu ngalokuchichimako ngaJesu Kristu umsindisi wethu. Ngakho ke umusa wakhe usente semukeleka kuye ukuthi silungile. Sibe tindlalifa tekuphila lokuphakathele sithembele kuko. Ngicela ungifunzele ngesingesi ke lawa maverse lawo Titus chapter 3 kunetinhlavu lengifuna usithole 3 verse 5 to 6. He saved us not because of the righteous things we had done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. Ngitsandza nayi amplified, let's say he saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own pity and mercy, by the cleansing bath of the new birth, normal regeneration, and the renewing of the Holy Spirit, which he poured out so richly upon us through Jesus Christ our Savior. Lapho lithi leli verse akukayi ngemisebenzi lesiyendile kepha ngemusa wakhe uNkulunkulu wasihlambulula wasigeza njengemuntu umfaka ebhavini umthatha angcolile bese uyamgeza
liyedlula lithi akusiko nje kugeza kuphela kwale new birth kutalwa kabusha, lithi kune regeneration leyentiwa ngumoya waNkulunkulu. uNkulunkulu uyafika angikhanze lapho ngikhona khona, angithatha angigeze, athi angangigeza bese uNkulunkulu ngamoya wakhe uyangenta ngiba musha, uyangirenewa. Kune regeneration umsebenzi wamoya waNkulunkulu la wenta kimi. Lithi ke leli verse wase uthela moya wakhe kithi ngemsindisi wethu lo Jesu Kristu. Bese ke 2 Corinthians 5:17 uma umuntu akuKristu sewusidalwa lesisha kwakucala kwedlulile, bheka sekuvelele okusha. Awusangibuki ngeliso la itolo like nasekuvuselelweni ingcebo yaNkulunkulu beyisho kuze sambuka umuntu ngeliso la itolo. We no longer look at men in the natural, because lo msebenzi lo wentiwa uNkulunkulu la ku regeneration wenda into lensha lebengakazi bekhona. This is the new birth. Athi nakakhuluma na Johane na Nicodemus Johane ku John 3 verse 3 to 8 uthi uma umuntu angakatalwa ngokwaphezulu, he is born from above. Umuthi Jesu ungakatalwa ngemandi nangamoya ngeke ungene embusweni. Le regeneration is being born from above, ngoba sento saNkulunkulu asichamuke emhlabeni. Lokutelwe inyama kuyinyama, lokutelwe ngimoya kungimoya. Lokhu kwentiwa uNkulunkulu akwente asihlambulule ngemanti ngelivi, asihlambulule ngamoya, asende tidalwa letisha. That is number 1 kulo muntu lomusha lekufuna simembathe. Kwesibili kuneligama la justification. Lelithi uNkulunkulu uqobo lwakhe uthi bekufanele ngathi usecaleni bowente tono usesonweni, wafika uNkulunkulu wakwenyula, wasanga kwenyula uNkulunkulu, wasanga kugeza uNkulunkulu, wase uyapronounce uyakhuluma uthi lona ke so ume kahle kimi, is in right standing kusho uNkulunkulu. Emavesi lakhulunywa ngumfundisi Thwala uthi Abrahama wakholwa uNkulunkulu kwase lokho kuba counted to him for righteousness. He believed God. Waze uthi uNkulunkulu ngoba uyangikholwa wena ke sowulungile. Uma ngikubuka angisakubuki nje ukuthi bowukhonta tithixo even lakeni, because ukholwe mina uthi uNkulunkulu nangumuntu olungile, ujustified. Kuneligama lesithathu le redemption lelikhuluma ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uhambe wase ufike la wawubhajwe khona ungakhoni kuphuma, wakwenyomula wakukhulula uNkulunkulu. Redemption ke leyo. Bese le nkulumo wena wonile kulokona lokonile kufuneka kube nembadalo lebhadalwako. Athi umhlabeleli, he paid the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Wefika Jesu wathi babe kuze kuthi kulunga kwakho kuphelele, I'm prepared to get into his place, kungena enzaweni yakhe, kufe mine labe kufuneka kufe yena khona. Wabhadala, wasangabhadala wasethi kuphelele, sewukhishiwe, sengikhishiwe. We have been redeemed. I-redemption yaseke isibeka emgwaqweni lothi nyalo-ke sesithengiwe ngengathi yaJesu. We have been bought, sasesikhishwa naku esicalekisweni semthetho, sangena esibusisweni sa-Abrahama. That is what happened uma sisinziswa. Bambani naku bathandekayo, sididalwa letisha uma sibuka uNkulunkulu awuzange sewone. There's no sin in you. I have been redeemed. Makhishwa kupenalty yesono. Kungako umbhalo uthi sekude kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Ngimsebenzi lo wendiwe uNkulunkulu.
That's the position. 2, uNkulunkulu so right phambi kwami nangubuka ngwente walungela phambi kwami konke lebekukwenta ungafanele kungena kimi sekuquestion. Ungakho lesi iBhayibheli asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa kuzuza umusa wekusida leni because of the blood of Christ seyisente salungela kungena. Usibuka njalo kweNkulunkulu. uNkulunkulu sicalekiso lebesikhona kuwe sekude sicalekiso. Noma ngathi uyafutha wendani uyafukuyela umuntu ufuna ukucalekisa uNkulunkulu khohlwa sekude. Lento leyo seyendlulile because lengisengikubeke kuwe udalandzela sibusiso. That is the position lesihlethe kuyo thina. Sekude emabhadi kude sigcwacwa kude sinyama. Awusadzingi yogeza emabhadi nesinyama. Sewagezwa. Kusho uNkulunkulu. Kepha yonke lento igcina ngaligama lesine ye repentance, change of mind. Uthi uma siliva livi la uNkulunkulu lishuyayelo. Wakhetha mina kwakhetha wena. Wathi Nkosi ngifuna kusuka lapho ngihlethi khona. Ngifuna nyalo ukuthi ngithathe lo lokushiwo nguwe. Ngikwende kube mgcoka ngihambisane nako. Kusho mina, kusho wena. Change of mind, repentance. Ngiyathi sola ngalokhu lengikwendile. Kone mina angibeki iblame kulomunye umuntu. Njalo kwenteke ensimini yase-Eden. Nakefika uNkulunkulu amkhanza umuntu asukile enzaweni wasiyambuta lo Adam. Wathi Adam nginomfati longinikete yena. Kusho ukuthi akusimi. Blame somebody else. Wasinakefika kulomfati, wasilomfati ngilenyoka lenkhohlisile. Umuntu uyathanda ukushifta iblame. But when God confronts you about the situation yakho, awufuni labanye abantu uthi ngimi inkosi kone mina. Na wenda njalo ngilawucala khona ke kusitakana. Ngilaqala khona kushintsha kwesiteshi. Bese uzinkosi sengiyaphenduka. Konakele empilweni yami. Sengifuna ukuthatha linyawo lolusha. Bese wendi 180-degree turn. Udisole ngesono sakho, udisole ngalokhu ngakakwendi kahle, bese wememukela uNkulunkulu uyamembrace. So uhamba linyawo lolusha, yi repentance. Jesu naye Johana uMbhaptist nabacala iministry yabo bacala kanjalo bathi phendukani, phendukani. Akusi enough kuthi sengivile ngiyadisola kube kwesikhashana. Emva kwalapho sengiphindze ngiyacubeka njalo bengicubeka idolo. Umuntu lophendukako lophendukile kuba nemehluko ukuthi abekuphi idolo ukuphi kusasa. Uyakhona nekumbona kusi lo muntu abenda nako wasuya kuyekela manje akasakwendi. Bese umbhalo uthi bayamangala nekumangala ukuthi kungani singagijimeli kule tindvo labagijimela kudo. Sizathu yini? Kunemthetho lomusha losubhalwe ngekhathi lesulandzelako. Lothi noma ngabe lento bengiyenta idolo ivumelekile, kepha lamuhla something kunema red flags game. Lathi don't ungacala ukwende lokho. Akusesindlela ufuna uphile ngayo leyo. So yakhwesha uyahamba uyabonakala ukuthi umuntu lo azophendukile. Igama lenkosi malibonga. Bayamkhanza Sawule. Nakabuya kuyofuna imbongolo teyise asahlangene nemprofeti ingceke yaNkulunkulu. Kwaba ne change empilweni yakhe. Ithi ingceke yaNkulunkulu utawuhamba nase ubuyele emuva uyawukhanza naba bantu. Yenda njena kubo. Ukhanze naba labanye. Wende njena kubo. Wendlule kubo. Egcineni uthi utawufike ukhanzela iviyo lebaprofeti. Bese uyabajoyina. Uthi nakabajoyina leliviyo lebaprofeti moya waNkulunkulu wasewehlela kuye. Wasinakehlela kuye. Wacala waprofeti. Uma cala profeta Sawule bebemathi itolo njengendodana yaKhishi la bebemgcine itolo nase bambona ngakusasa bathi sekwendekeni what has this that has happened
to Saul the son of Kish. Ngabe naye sengulomunye baprofeti na ngoba kunento lefike yenteka yamtransforma kwase kushintsha inyawo lokuhamba kwakhe, such that ekuhambeni kwakhe base bayabona ukuthi hayi phela besimathi lo muntu abe angahambi kanje itolo abengasilo prophetako, but namhlanje uya prophet. Kunelishintsho loliphathekako libonakalako empilweni yakhe. Yembatsani umuntu lomusha lo wentiwe ngemfanekiso kaNkulunkulu. Uma sesimembethe lo muntu lomusha kuyawubonakala kuhamba kwethu kusi lo muntu lo akasasihambi yedwana, sekukhona ingubo lasayembethe. Yini letafika imdalule udawudalulwa tindvo lase-adenda ngoba letindvo latendako set-influenswa lushintsho lolwenteke ngekhatsi. Uma uNkulunkulu usebenta aqale ngekhatsi. God works from the inside. He targets my spirit, he targets your spirit. Asi angamtransforma lo muntu amende abe musha bese athi ke uNkulunkulu bukani ke nako lokufuna sale uphila kuko, sale wembasa umuntu lomusha ke manje, so that le muntu lo sewuhamba ngaye a reflect what has been done sekuphelele. That is what we are doing, is sanctification, kwembatha umuntu lomusha. Lapho khona sivumela uNkulunkulu ngelivi lakhe asigucule, asinike amavalue lamasha, asinike ama-priorities lamasha, asinike ifocus lensha, kuthi kuthina tonke tikhona didekiwe. Ufike ukhona ukukhetha ukuthi lokhu akusimgcoka lokhu umgcoka kunako. Uthi ungaphika kona bonke labanye bayabhuza babheka ngala, wena uphika nako lokumgcoka labangakuboni labanye. Kanti lokuphika kowena yinto letawufika into umehluko lomkhulu. Ngoba lokuthatha kowena ngeke kuphelele 10. Kodwa lokhu kuyakufaka emaphakadeni. Igama lenkosi malibonga. Kwembatha umuntu lomusha kuloko bathandekayo. We focusing. Lapho khona sifocusa ku-soul, sifocusa engqondweni, the will nakuma emotions ethu. Nako lo sikufunako. Leli verse lengitsite legcina sitalifunza Ephesians Ephesians 2 verse 1 to 10. Ngicela ngifundzele sihambe kancane ke lapho. Ephesians. Univusile nani lebenifile ngenqedi phambuko netono tenu. Lebenikatsi nihamba kuto ngekwendlela yalomhlaba. Ngekwembusi wemandla emkhathi. Ngekwembusi wemandla emkhathi. Umoya losasebenta kubantfu labangalaleli uNkulunkulu. Lithi leli verse omeyancane ke uNkulunkulu univusile nani lebenifile. Kusho ukuthi umuntu lo ngekho kuKristu ufile aphila. Lebe nihamba ngekungalaleli. Lisho njalo verse. Univusile. Cubeka ke kulelo verse. Empeleni sonke sasinjengabo. Sasiphila ngetinkhanuko tenyama yethu. Senda intsambo yenyama neyengqondo yethu. Ngekwemvelo yethu sasifanele lulaka lwaNkulunkulu njengabo bonke bantfu. Nayo iposition besikuyo singakakholwa. Sonke besihamba lapho. Lithi besihamba ngetinkhanuko tenyama, ngetinkhanuko tengqondo yethu. Sonke besithi conductor kanjalo. Silalela ema-impulses enyama nemcondo yethu. Futhi besibantwana belulaka labafanele lulaka lwaNkulunkulu njengaloku bonke abantu banjalo. Cubeka ke. Kodwa uNkulunkulu locebile ngesihawu sakhe nangebukhulu beluthando lakhe lasithandza ngalo noma sasesifile ngetiphambuko tetfu wasiphilisa kanye naKristu nisinzisiwe ngemusa waNkulunkulu. Wasivusa kanye naKristu Jesu wabuye wasihlalisa kanye naye sikuye embusweni welizulu kuze kuthi etikhatsini letitako abonakalise kithi ingcebo lenkulu yemusa wakhe. Lithi ke leli verse uNkulunkulu ngemusa wakhe wase uyasivusa. Lengifuna sikubambe.
lithi wasiniketa impilo lensha ngemusa wakhe, lithi wasisinzisa uNkulunkulu, lithi leli verse wase uyasenyusa uNkulunkulu, wasiphakamisa, wase uyasihlalisa kunye naye, raised us up with him, wasenta sahlala in the heavenly sphere kuJesu. Nango lo muntu lomusha siphilisiwe ngemusa wakhe, saphakanyiswa naye, sahlaliswa naye ngetulu kwako konke lapha ahleli khona yena. That's the position yalo muntu lomusha. Kuze kuthi uNkulunkulu wethu kugcina akhombise ke ingcebo yalo musa wakhe ngaKristu Jesu. Ado demonstrate uNkulunkulu. Qhubekela ke verse number 9 sofika egcineni. Lokho akuveli ngemisebenzi, funa kube khona lo dibongako, ngoba thina singumsebenzi waNkulunkulu, sidalwe ngaJesu Kristu ukuthi sende imisebenzi lemihle uNkulunkulu la ilungisa kuqala. IBhayibheli lithi bonke lokho lesikhuluma ngako akuveli ngemisebenzi lesiyendile, kwendiwe uNkulunkulu. Ukwendeleni uNkulunkulu? Verse number 10 uthi thina singumsebenzi wasandla saNkulunkulu, sidalwe in Christ Jesus, kuJesu, kuze sitakwenta imisebenzi lemihle le uNkulunkulu abeyidala ekucaleni kuze sihambe kuyo. Naso lesithombe lekufuna sisibone. Uma uNkulunkulu asidala kabusha ngemusa wakhe, asivusa, asenyusa, asihlalisa naJesu lapha ahleli khona namuhla. Lithi iBhayibheli usente uNkulunkulu wafuna ukuthi sitawenda imisebenzi lemihle le abeyidala ephambilini. It was not an afterthought. Ungabi khona emhlabeni, ungakabi khona emhlabeni, uNkulunkulu wenda imisebenzi lathi James Mabonza ngifuna into nayo imisebenzi naye. Ikhona ihledi. But kuze kuthi James Mabonza, kuze kusho I.Fakudze ayende lemisebenzi, uthi uNkulunkulu kunengubo lofuna kuyembathe. Kuze kuthi utokhona kuconnect uloku lesekwendiwe, lesekuphelele. Uma ngingakayimbathi lengubo, lo muntu lomusha kune disconnect. Ngoba itolo la ngabe khona bengihamba ngokwengqondo walelive, ngemandla embuso walelive, uma bengifile iphela itolo kude le connection. Nasa siphenduka sesisinzisiwe uNkulunkulu sowente wabeka something lephelele, wase uNkulunkulu nangoke iShimondi sodelwe kabusha lemisebenzi ebengiyentile so dawukhona kuyenda hambe kuyo. But all he needs is to put on the new man. Asa ngalifaka leli jazi lidawumente hambe kalula kulendlela. Kungako Davide nakaya empini afike bamnika ijazi ukuthi akaligcoke le ijazi lempi kusiyolwa naGoliath, walithatha walifaka, wasinaka lifaka wathi langesenza le jazi angeke ngikhone ukuthi ngiyokulwa naGoliath, le jazi lengilibhathile alingilungele. Wathi ngidawumbatha ijazi lengiletayele, uyayikhipha lento ujika phasi. Uthi mina ngitayele uNkulunkulu sinangihamba, ngiba ngihamba naNkulunkulu lela bengihamba khona nakuchamuka sitha, angizange ngifune into letafike ingisithe ifike mane ingizame ingikhave. Ngaba necover lengihamba nayo leNkulunkulu. Therefore my cover is God. Uthi lo Nkulunkulu unami, lo Nkulunkulu ngimembethe, therefore ngidawukhona ukubhekana nesichwaka ngale ngubo lengiyembethe. Ngiyetayele lengubo. So long as ngiyembethe lengubo ngiyenta ukuthi ngichumane naNkulunkulu, ngisinangichumane naNkulunkulu tindo tawendeka. Wena ungabuka ungenzelele ngiphethe isilingi, ngiphethe litshe, kanza wathi ukuthi ngembethe ngigadazele.
wena uqhamuka ugadazele ngalokugadazele ngako ufake tonke ingubo ufake yonke intshempezi udiphethe nako konke lokukuvikela ukuthi kude lokungapenetrate usawumati lo waMnkulunkulu ukuthi uphunyuka bemphethe ungena lapho kuvalwe khona na umbethe lengubo ikwenta ukuthi ulungele ukuthi uNkulunkulu athi yes you are in right standing with me bese kuvuleka indlela lalapho ungayiboni khona indlela such that awusabuki ngeliso lenyama simo lohlangana naso so sibuka ngeposition yaNkulunkulu when God has declared ukuthi wena you are a winner before you get into war. You are a winner even before the war begins. Because you are more than a conqueror. That is what God says. Cabanga umuntfu lovusiwe kufeni. Cabanga umuntu lophiliswe uNkulunkulu hayi ngemsebenzi ke nje wentiwe uNkulunkulu. Was God have put you in right position. Cabanga umuntu lathi uNkulunkulu uvusiwe na Jesu wenyuswa wahlaliswa ngasekunene saNkulunkulu. Ngicabanga lo muntu. Kuthi yini lengapha phambi kwakhe. Ngicabanga lo muntu. Cabanga lo muntu losinakahleti bosinakabuka uyaplana wenda konke lokwentako liso lakhe liphakeme liyabona uthi hey what man uyadlala uthi ufase licedzile kasi uNkulunkulu ufasa kakhulu ufasa tonke lipanela uthufase tonke lipanela kasi uNkulunkulu uyabona usinaso ufasa ucedzile bese uyafohla Jehova afohle because liso lakhe liyabona kunento longayifasa siza siyifasisise kepha bese bakhona nje ulupho libe incane ungayiboni azi uNkulunkulu ngena kanje ngene kanjalo wamyeka Faro wafasa tonke ipanela datfasakho wasa ngatifasa ipanela wathi lesive saNkulunkulu sesiyakhula siba sinengi bonani bataze basincobe wasibulalani bonke bafana ngibangibula batasihlopa every male child must be killed washo njalo wafasa safase konke wakucetha wathi uNkulunkulu ngifuna kufohla mina ngifuna ukuthi lo muntu lokungiyena lo tabasikhale ntamsebenzisa kuncoba wena akhulele right under your nose wamthatha lo Mose lofuna bufile wabekwe ekhathi kuFaro kanti yena uvalile nga7 number 5 umbone uNkulunkulu swenta kanjani kuhlakanipha kwasemhlabeni ukwenta kube lide nasasi uNkulunkulu uyasebenza wafohla you would never have imagined utawukhuliswa nguwe akhulele phasi kwakho azabe indoda abe mdzala afundziswe nguwe abe yiprince right under your nose ebazalwane uma uNkulunkulu asasebenda nemuntu lombethe ingubo lekahle asahambisana naNkulunkulu bese iBhayibheli netisataka uyawutenda kuze tihlale at peace with you uma ngabe wena umvumela uNkulunkulu kuze uhambe naye lengubo lofuna siyembathe sesivala 4 wetinto lofuna sicaphele bathandekayo uthi ke kulo verse chapter 4 verse 1 to 5 ungasafunzi sengiyakufunzela basikhathi siyahamba lithi ke bazalwane walk hambani lokufanele lubito lwenu ngoba sithe Yembatsa umuntu Lomusha kuze utohamba naNkulunkulu selithi ke hambani ke ngalokufanele lubito lwenu yini lokuhamba lokufanele lubito lwenu is a steady walk with God uNkulunkulu nahamba naye uhambe steady kube normal ungavakashi uNkulunkulu lo muntu Lomusha lomembatsako akube ngumuntu lotawemembatsa sonke isikhathi ungamembathi ngelisonto ukuthi nangiyesontweni ngifuna abazalwane bangibone ukuthi ngilikholwa ngoba ngiphethe iBhayibheli lelikhulu study iBhayibheli ingozanguza sengimfakile tie ngafaka kahle ngase ngantsora ngaba kahle basi nabakubuka seyathi lo muntu lona ngumzalwane vele simo sakhe sivuma ukuthi ngumzalwane akusiko lokho
uthi nawucedza ngelisondo sengukhumulile ngufaka shelfini ngakufaka shelfini soda ngibona ke manje ekhambeni kwami nangu ngemi nesibili la ngaba ngakhona ukukhumula lokho Yembatsa lo muntu lomusha lo wentiwe ngemfanekiso kaNkuluNkulu kusho ukuthi ngingenele emgwaco ngoba sengitshele engcondweni yami ukuthi seyindlela lensha lengihamba ngayo lengifuna abantu bangadi ngayo ndawo Yembatsa nako lokulandzelako lithi hambani with all lowliness and gentleness of heart with all long suffering kulama verse lawo nethwalisane imithwalo yenu nibeketelelane nibazalwane nigcine bunye bakamoya uma ngabe wembatha umuntu lomusha ifocus yakho nefocus yami iyesuka kimi ifocus yami iba kulabanye abantu nako kwembatha umuntu lomusha Philippians 2 uyasitshela uthi Jesu noma uNkulunkulu wasinaka sembathe inyama wase uyatithulula ebuNkulunkulweni bakhe in other words wathi limiter ekuthenini ngiNkulunkulu these are the things that will be possible lithi wathi thoba wase uyehla uthatha simo sebond servant ingceko ibond servant bekungu lowest wesikali sebantu ku social standing now ibond servant ule phansi vele on the other side kuthiwe kunabo Lord abantu abakuthiwa baphakeme kakhulu Jesu wehla uNkulunkulu wehla waya phansi waze wafana nengceko uNkulunkulu waba ibond servant look at the bond servant uhamba ugeza inyawo tebafundi bakhe lokho kwentiwa ibond servant nakufika abantu ekhaya uyakwenda yena look at the bond servant the bond servant ithi ngiNkulunkulu ngidale umuntu but ngivumela umuntu angichaphade angimukule angishaye angikhafulele akhulume konke la kuthandzako kodwa ngibenze ngasho lutho ibond servant uthi Jesu ngilungele kuhamba ngize ngiyokufa ngoba lengubona kwa ngitibuki mina ngithi naki mina ngibona ukuthi lele ngikwentako utawusita umuntu uthi ke uNkulunkulu ngicoshe kuwe ngihamba nawe ngoba uvumile ngemabomu akhe ukuthi atithobe atehlise kungathi uNkulunkulu uyabuka uthi Yembatsani umuntu lomusha lo muntu lomusha lofuna usimembathe ngulona lo wentiwe ngemfanekiso kaKristu lo wasinike example kuze sisuke enzaweni ephakeme atithobe mina nawe besibobani kuthi singede sathi thoba sifanane naye Jesu na kuwendeka tindwa empilweni yami bese ngigijima ngithi lona utaza ngikhumba utaza ngathi akangathi ukuthi ngingibani angakwenta kanjani kimi lokho kuvuka ke manje lo muntu lomdzala longafuni ukuthi thoba lo muntu lomusha sinakuchamuka letinto bese sokucabanga ukuthi Jesu kwendekani kuye uma inkosi yami bamenda kanje kuye bekuyini kimi lokho bengade ngavuma yini ukuthi kwendeke kimi kunengceke leke yashumayela sekhempini engwane park ngiyukhohlwa akhuluma ngekuthi thoba athi yini ukuthi thoba wathi kuvuma ngemabomu akho kuthi lilungelo lakho linyatheleke phansi wasinako ukuthi thoba kulo muntu lomusha ke loyo umuntu lomdzala uthi ngeke phela ngabe ngiyamchoshisa ngiyamchoshisa lo muntu nangimyekela ngifuna ngimtshele ukuze atongena layinini I need to tell him a piece of me anganawuphinza kuwende lokho lo muntu lomdzala ke loyo uma ngenta njalo kungathi uNkulunkulu uyakhwesha uthi cha asengubuke ukuthi udahamba ufike kuphi na wenta kanjalo but na umembatha lo muntu lomusha ngeke se react etindweni etendekalako ukuthi sitaw responda
kunemehluko between ku-reactor neku-respond. Uma u-reactor nyalo ngathi kune-impulse, the animal instinct, ngoba phela siphila lapho besiphila lapho nakwenteka tinto uya-reactor masinyane. But lo muntu lomusha na umembedze kuthi na uva lento ifukuka uthi hayi man Jesu ebengeka kwende nje, Jesu benga-acta kanjani yena. Uyate-restraina wena kuze kuthi kugcame yena kuvele yena. Awusatendeli wena, wendela yena. Igama lenkosi malibonga. Bese uyakhona kuhamba naNkulunkulu. Umhlabeleli baningi labakholwako, kepha abayathi imfihlakalo yelizulu. Hey bathandekayo, kune-status emuntu lomusha lesinguye lesisangakabonakala emhlabeni. uNkulunkulu ufuna sivele simpuntshuke ngawe, simpuntshuke ngami. Kudawuvela simo emsebentini, kuvele simo emangweni, kuvele simo la uhamba ngakhona, lesimo sifuna ukuthi kubonakale uNkulunkulu. Ampuntshuke. Bose uNkulunkulu dawubonakala yini? Uma kwenteka lokhu umuntu lokholwako, kwenteka lokhu umuntu longakholwa, bese sesiya reactor, bantu batawubona yini uNkulunkulu, uNkulunkulu ungakuphi, noma ngeke bambone. Ayingangamlonyeni. It's not what I say. Lokukhulumako lokumgcoka, lokulenkwendako. Livesi liyakhuluma lapha ku-Ephesians nasofika 25-26 lithi bazalwane, akulahlwe kini emanga, akulahlwe kini kuthukuthela. Yebo thukuthela, kepha ungoni, kufanele lokho kukhunyulwe, because ngeke wembathe ungakakhumuli. Umuntu awusuku uthatha ingoma uma-overall ngangcolile bese ufaka isudu yakho akanokusho ngetulu, but awubona luhlanya abantu. Ngoba usugcokile le sudu yakho lensha kuchamuke nako lokungcole ngaphansi. Bese abantu bayamangala sikwende kanjani? Kuze uhlobo uhambe kahle, uhamba uyogeza, uthi ungageza utshintshe the old raiment, ingubo lengcolile, bese umbatha ingubo lensha kuze tamfitha kahle kuwo. Uthi ke iBhayibheli lapho emanga noma be alobhu hlobo noma bekuthiwa ujustifya ini kude nemanga la holy lies good. You can't bend the truth. Ungumzalwane. Emanga angemanga, they will remain emanga. Wawembathisi. Be angry kepha ningoni. Lilanga lingashona usathukuthele. Kusho iBhayibheli. Lithi iBhayibheli ungamniki isathane indzawo. Don't give him a chance. Lokufuna ukukhunyulwe lokho. Lithi konke lokubabako lulaga, uthukuthela, umsindo, nekukhuluma lokubi, evil speaking, ngisho nekuhlambalada. Those are the things lokufuneka ukukhunyulwe, tibekwe eceleni. Kuze kusistamembatha lo muntu lomusha. Bese iBhayibheli lithi ningamdzabukisi moya longcwele. Leni bekwe liphawu ngaye. Kuze kube usuku lwaKristu. Umdzabukisa moya longcwele kusho kumphusha to the side. Kusho ukuthi nakakhuluma you ignore him. Because he speaks. Uma sawutelwe kabusha umuntu lomusha, uthi na uthi wenda something lofuna ungayendi. There is that small still voice elikutshela ukuthi no, don't do it, and you ignore. Bese moya longcwele uyatsabuka. Mawenda kanjalo. Pushing him aside. Paula ukhuluma ukuthi imicabango lemibi netento letimbi kungama temptations. Noma sowukholwa zosinzisiwe. Imicabango lemibi ngento ehle ifika. Akwendeki na? Iyafika. But leyo micabango lemibi nginemandla ekuthi ngivumele ihlale yakhe noma ingahlali kukimi. To say wrong address, cabanga lomubi yendlula. Ngoba nangitawuvumela ibitterness lokubabako
ngivumele lulaka ngilijustify, ngivumele i-anger ukuthi ngicontrol, ngivumele umsindo ukuthi ubuse kimi, ngivumele ukukhuluma lokubi nekuhlambalada nekweba lisilweba kwangabaseba kade asebenze ngetandla takhe kuze atoba nako usithi imisebenzi yonke lemihle emavi langcolile. Lesi iBhayibheli konke lokhu akukhunyulwe sikubeka eceleni. Nangikuvumela moya longcwele is grieved. Nangitawa embatha umuntu lomusha, I will be quickly in alignment. Soon as kunema red flags kimi, ngiyakhumula lento lenkosi ngixolele. Nabe konakele, hamba uyolungisa. Kuzathi konakele man. I did not mean ukuthi ngente kanje kuwe, sekungiphosa sekungiphunyukile. Akukuthathi lutho lokho, akukwehlisi. Wena lokuthi sigcine bunye in the spirit, the bond of the spirit. Nasembethe umuntu lomusha. Practical Christianity ngileyo. Kuze ukuthi abantu babone imisebenzi lemihle lesiyentako badumisa uNkulunkulu ezulwini. Kucabanga kwami nasengibethe umuntu lomusha kuyashintsha. Ema actions ami nasengibethe umuntu lomusha ayashintsha. Lele ngikucabangako kuya-influencer lengikwendako imisebenzi ibonakale kubantu emhlabeni. Kusilona ke soembethe umuntu lomusha igama lenkosi malibonga. Yembatsani ke umuntu lomusha lo wentiwe kabusha ekwaNkulunkulu. Ngidawugcina ngikuthi ngikukhulume bese uhamba uyokufunza ekhaya. Lithi ke iBhayibheli hambani bazalwane. Kanako lokungu 5. Walk in love. Uma wembatha umuntu lomusha uhamba ngeluthando, wembatha luthando. Lolu sibopho sako konke. Kindness. Luthando noma kindness is about goodness in action. Na ubona lokuhle longakwenda ukwendela omunye umuntu ukwende. NjengaNkulunkulu wasithandza singathandzeki, but kwamfuca ukuthi athume Jesu atawusifela. Waze wafa kufa kwesiphambano. Uma uhlola umbhalo uthi bantu batawubona ukuthi sibakholwa sibazalwane uma ngabe siyathandzana. Uma ngabe kude luthando. Noma singakhuluma sende njani sizile 40 days. Noma singahlabela kuhokome yonke lenzawo lesihlethe kuyo. Nasicedza kuhlabela sicedza kuthandaza. Bantu babuka ekhambeni kwethu ukuthi lukhona luthando. Once the people see ukuthi kuneluthando, they know there is God between labantu laba. Luthando. Uma sihamba ngekuthandzana. Umbhalo uthi ungasho kanjani ukuthi uyamthanza uNkulunkulu ungakamboni. Wehluleka kuthanza nangulo seceleni kwakho lombonako. Lesi iBhayibheli ungasho kanjani ukuthi lona lo makhelwane umbona aswele uthi hamba wesuthe kanti wena unekudla ungamniki kudla. Uhalatisa lokho igama lakhona. Wembatha umuntu lomusha lofute uNkulunkulu. Ulothi nakakhanza umuntu asekuhlupheke neswele unako wena uyahlephula kulolo nako umnikete lo muntu lomunye. Na wenda njalo uhamba ngeluthando kuthule ebandleni. Verse maningi 1 John 4:7-11. 1 John 4:12-16. Kulo 7-12 lithi simati uNkulunkulu ngeluthando. We know God by love or through love. Ungeke uthi uyamati uNkulunkulu so usenzisiwe uyakholwa. Umuntu usidalwa lesisha ungamthanzi lo munye umuntu ngeke kwendeke. We know God ngeluthando. Kwesibili lithi uNkulunkulu simbona ngeluthando. We see God by love.
lithi kuJohn 1 John 4:12-16 kude lokho wabona uNkulunkulu at any time. No one has ever seen God. But lolo thandzako uyamatha uNkulunkulu umbonile. uNkulunkulu simbona ngani? Simbona ngeluthando. Ku 1 John 4:17-21 ngilapho sibona khona ke the consummation of love. Luthando loluphelele lunjani? Hamba uyofundza. Bese uya-aligna impilo yakho nempilo yami ukuthi kuloko lokukhulunywa uNkulunkulu ngaloluthando ungakho lokukhona kimi bese uyathika. Lapho ukhanza ngathi kusashoda khona uthi Nkosi ngiside. I want to put on the new man ngeluthando. Ngifuna ukuthi nangithi ngiyahamba emhlabeni bantu bakubone kimi bakwadi bantu through mine. Bakubone bantu through mine. Bese bantu bathi nembala uNkulunkulu ukhona through mine. Nganathi tinto libonakalako luthando. Kwesibili uNkulunkulu sembatha umuntu lomusha simembatha ngekuthi sibazalwane sihambe ekukhanyeni. We walk in the light. Ephesians 5:8 usho njalo. Matthew 5:14-16 uthi lapho nine nikukhanya kwelive umuti lo wakhiwe entsabeni longeke usitheke. Nemuntu akasokhela isibani asifaka ngaphansi kwetafula kepha usibeka ngetulu ukuze sibakhanyisele bonke. Bese lithi iBhayibheli kanjalo ke makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwebantu. Bantu babone imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu ezulwini. Kusho ukuthi imisebenzi lo yentako kukhanya kwakho lokho. Ngoba nangabe kunebumnyama ngekhathi lemisebenzi itawudalula ukuthi kumnyama la enhlitweni. Wenda imisebenzi ebumnyama. Imisebenzi yokukhanya yabona isebaleni. The moment we are putting on the new man, sitawuhambe ukukhanyeni. Ngeke sesabe sibe nemahloni. Sitawulingisa Paula. Lothi Paula lingisani mine ngoba mina ngilingisa Kristu. Uma uhambe ukukhanyeni. Impilo yakho nempilo yami kufanele ibe size that ibe traceable. Uma umuntu akubuta ukuthi uyathi ngiyakubona, nyalo sowunendlu, sowunelikhaya, sowunanaku nemabhizinisi, uhambe njani? Ungesabi kusho ukuthi wo, umnyango lo ungawungena ngunangu, nanangu. Umuntu lo hamba ngecorruption. Ende tinto ngimgunyathi. Udawufuna ukuthi quickly rush through ungakukhulumi lokho. Ngeke ukukhuluma. Uma tinto debumnyama. Kansi that is where kufuneka ukuthi ukhona ukukhuluma utrace ukuthi uhambephi hambane ekukhanyeni wembatha umuntu lomusha ngilokho kuthi impilo yakho ayithathwa iguculwa bangakhanzi kunemaferifere empilweni yakho bamsukela Daniela bafuna bamphenyisisa bathi khethe singathola ini ngaDaniela kuze ukuthi simbeke emabala bafuna bathi ayikude lesingakuthola ngaphandle sithole lutho ngaNkulunkulu wakhe. Uyakubona lokho? Baze befika lapho. Kungakho baze babeka sithixo. Bathi ke nyaloka sesifuna kumtrapha. Daniela bangimphunyuka bemphethe. Ngoba begcoka ingubo lekahle. Wahamba ekukhanyeni. Wathi mase babeka sithixo, wathi Daniela hayi mina phela ngihambe ekukhanyeni. Ngeke bese sengithi conveniently sengene emathundini ebumnyama. Wathi kathathu ngelilanga njalo kwabentile idolo wahamba wathandaza abheke ebusebuso bakhe eJerusalem. Baze bambamba bathi nanga sesembambile ke manje. Waphunyuka bemphethe. Hambe ekukhanyeni ungumzalwane. Mzalwane, thana mzalwane. Injani impilo yakho na? Apha emathundi labo ebumnyama akhona yini? Nakakhona uNkulunkulu akafuni ukukhondema. Uziphume ebumnyameni. Phumele kubalene ekukhanyeni. Uma live la uNkulunkulu likhanyisa, likhanze emathunde ebumnyama, ungesabi, vuma, ushiye. Lisho njalo iBhayibheli. Lisothi ivuma atishiya, uyawuthola umusa. Hambe ekukhanyeni. Kwembatha umuntu lomusha. Kwembatha umuntu lomusha kuhamba ngekukholwa. Kukholwa kungiloko lokusikhonekitha naNkulunkulu. Uma ufika esigabeni lapho khona ungasaboni ukuthi lento akuyendi sense. Wena wenda njani? Ulalela uNkulunkulu.
Faith is about obeying God in order ukuthi uprove ukuthi uyamkholwa uNkulunkulu kumlalela. Abraham wenta njalo. Wathi uNkulunkulu ngiyakulalela. Leli verse lakhuluma ngalo umfundisi. Wathi Abraham wakholwa uNkulunkulu, walalela uNkulunkulu, kwase kuthiwa wena ulungile ngoba ulalela uNkulunkulu. Kungathi uNkulunkulu namuhla ebandleni lakhe ufuna abantu ukuthi after live selishunyayelwe waliva uyalandzela yini, uyalenda yini. Na wenda njalo you are connecting with uNkulunkulu. Faith is about moving. Unyakade kuze uNkulunkulu atawuhamba. uNkulunkulu akanyakade ungakanyakade. Uza ngakhuluma uNkulunkulu amele wena amele mina ukuthi take the step. If I take the step lesihambisana nelive laNkulunkulu, then uNkulunkulu will move. That is what faith is. Wakhuluma uNkulunkulu. Wasinakanyakade Abraham ahamba, wase uNkulunkulu uthi ngihamba nawe. Washo wathi kuye. Base abantu bambona kuAbraham leni waba nefaith. Sifundzile la khaya kubabe athi learning to walk by faith. Ungaqala ikhamba ngekukholwa awukahembathi lengubo. Because kulota uNkulunkulu ufuna akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ungumvuzo labamfunako. Ukukholwa kuhamba ngekukholwa. Kuhamba ngekumbatha umuntu lomusha. Lo muntu lomusha uthi hayi lento benganganayo itolo le, but ukhulumele uNkulunkulu. I connect with what God is saying. Uze ngidombona uNkulunkulu empilweni yami. That is walking by faith. Kwembatha umuntu lomusha. Kwembatha umuntu lomusha kusho kuhamba ngekucolela. Forgiveness. Ephesians 4 verse 32. Little Bible nibe kind one to another. Little Bible nicolelelane. Love in action is forgiveness. Kuthi ngumnakethu lo nguthathe wethu lo ungiphoqile yebo keje ngumnakethu. Ngaleso sizathu ngiyavuma kuthi ungonile but kunekuthi ngibe neligolodla ngiligcine enhlitweni yami. Ngifuna ukuliziphuna leligolodla ngililahle ngaphandle. Kwenda mina as you rub it off umcolela. You are putting on the new man. Kucolela umuntu akusindule lula. Kuvuka ipride, kuthi ndabe ngiyamcoshisa na ngimcolela. Kanti kulibamba ligcube enhlitweni yakho kulimata mina akumlimati lo muntu. Sometimes udakuba nemavundo angaboni uhambile yena. Wena sowuseligoludla ke nemavundo. But now umcolela umuntu ude lapha wena take this thing out enhlitweni yakho. Uyibeke ngaphandle. Little Bible ngicolelelana. Putting on the new man. Determination eqhamuka kimi. Kufuneka athi mina ngikwente lokho. I am putting it on. Utile utoxolisa ke utoxolisa akunenzaba. But mina ngiyaziphuna la ngekhathi kimi angifuni uba nemavundo. Na wente njalo uze uNkulunkulu njalo kunami ngakucolela nawe uyabacolela. Uze uNkulunkulu ngihlethi nawe ngihamba nawe. You will see that man, you will see that woman. Kuyavuleka indlela kuye. Walking with God kusho kwembatha kucolela. Kwegcina walking with God kusho kuhamba ngenhlakanipho. Efeso 5 verse 15 and 16, let's walk circumspectly, not as fools but as wise. Hambani ngekucophelela. Ningahambi njengabantu abatilima kodwa njengabantu abahlakaniphile. Umuntu ohlakaniphile umuntu lobuka lekusasa akabuki linamuhla. Umuntu lo ngakahlakaniphi ubuka namuhla yena kuphela ukuthi namhla ku convenient lokho ngakwenda lokho. But umuntu ohlakaniphile uthi nase ngikwendile ke lokho kutabe sekwendekani. Umbhalo uthi shengathi ngabe bahlakaniphile. Baconze sephetho sabo. Bazidle ngesephetho sabo bese bafuna uNkulunkulu. Kuhlakanipha is divine know-how. Wathi lokungcwele. Lokuthi uyathi noma namhla lokhu bengakwenta kungiphumelelise. Kepha ngeke ungiside at the end, in the final end. Inhlakanipho iyamenta umuntu abuke phambili. Bese le decision oyithathako uthi mabengabe bengamphendula. But ngelo ngamphendule ngiyekele. Ngelo kungenta kusemakhaya lokunye aphile. Kusho lomunye make gogo abengigogo
sibuye emgcwabeni ngala amaphalaleni kukhona bese umgcwaba khona uthi ke logogo nasesihamba ngahlala emshadweni nendoda yami for 40 years seyisekho seyihambile senkosini ngithi sahaba nempilo lenhle kamnanzi emshadweni ngithi mina gogo bengisakashadi leso sikhathi ukwenda ngani lokho uthi lo gogo emshadweni kuze ukhonza umshado wenu kufuna ukuthi lo munyathi thathe abesilinyana kuze kuthi lo mshado utokhonza uthi that is what helped us emshadweni azizange mina nendoda yami siphakame sobabili sifune ukuthi justify ukuthi ngiright noma ngasikhathi ngibona ukuthi ngiright kwabitela ukuthi ngeke sometimes ngehle ngibishaye longase right. That is how we are able. Ngiyacabanga lokho. Kusho ukuthi simo sendekile ngiyabona ukuthi vele ungonile. But nangakutshela ukuthi ungonile ubambe that level ukuthi ungonile ngijustify isikhulume ngiwine le argument but I will ruin the relationship. I rather take a position, let's say I want the relationship to last. Bese mina ngibasilinyana then kutabe sekuba nekuhlakanipha uhlakanipha ke lokho because awubuki namuhla ukuthi I will win the argument ubuka ukuthi in the final scheme of things ngulo kumcoka ngakhanza ngathi kumcoka lo sibe nebudlelwane lobukahle therefore I will take a detour ngithi shaye njengesilinyana. That is what wisdom does. Wisdom will never always look in the here and now. Wisdom will always look ahead. Kuze kunani lapha. Kuze ngifike le ntunja leya nangabe lo mnyango ngathi uvalekile lo ndawehla kulo sigodi lesi ngene kuso ungazi ukuthi ngisilima. Ndawuphuma ngiphumele ngale. Putting on the new man is about wisdom, walking in wisdom. Le practical. UNkulunkulu sibitele lapho ke bathandekayo. Kuze siathene kulo new man lo wakhiwe ngemfanekiswa kaNkulunkulu. Kubita ukuthi simembathe lo muntu lomusha. Lona ngumsebenzi wami, umsebenzi wakho. Kodwa lo ngakwendela wona. Ngulowo muntu lo uyatendela yena. You determine in your own heart. Kusinako la ngifuna kufika khona mina. Kama lenkosi manibonga. Libandla lisukume sime ngetinyawo as we pray. Babe wethu longcwele siyabonga. Liqiniso babe kuthi ngeke uhlale ungeva ngoba wena wadala tindlebe wena futhi Nkosi ngeke uhlale ungaboni ngoba uNkulunkulu lo wadala nemehlo uNkulunkulu futhi ngeke uhlale ungenti ngoba nguwe lo wadala tandla kuze ukuthi kube khona lesikwendako akube udumo kuwe nebukhosi namandla ngalokho wena Nkosi longiko uhlethe enzaweni lephakeme enzaweni yelidumo. Sibonga Nkosi namuhla ekseni uhlala phansi kuleli tafula lekuva kabanti kuthi kuze sihambisane nawe kumele simembathe umuntu lomusha umuntu lo wentiwe kabusha ngemfanekiso wakho ngekulunga nangebungcwele. Our consistent walk with you, steady normal walk with you, kubeta ukuthi simfute Jesu, simfute nangekufa kwakhe, simfute ngekuthobeka, masibe labathobekile. Kubeta ukuthi sidithulule thine bese sicabanga labanye sibathathe babe ngcono kunathi. Siyabonga Nkosi kuthi sowumsebenzi wendile waphelele uNkulunkulu wami lothandekayo. Siyavuma kuthi malivi lakho lesikhumbuta lesikhuthata kuthi ke asembathe luthando lolu sibopho sako konke lamuhle mina siyavuma kuluthatha luthando silwembathe lolu Nkosi akusilo luthando lolu emotional but the God kind of love lolu sacrificial lolu volitional
Senta ngoba wasithanda kuqala. Kunemnaketho kunathathe wethu. Akukamele simele ende kahle kuqala. Kepha kumele ukuthi sente lokhu lokuthi wena sibona sikhala ngakho. Sikwende kulomunye. Kuze ukuthi abantu babone sihlethi ngekuthandzana. Batawubona ukuthi ukhona emkhathini wethu. Sibonga Nkosi ukuthi sembatha umuntu lomusha ngekuhamba ekukhanyeni. Ngoba sikukhanya kwelive. Bese bumnyama itolo. Sesikukhanya lamuhla. Umuntu akasibe usokhela isibana sifake phansi kwetafula. Kepha usibeka ngetulo sibakhanyisele bonke. Bese lithi live lakho kanjalo bakukhanya ukukhanya kwenu phambi kwebantu. Babone imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu. Sisithe Nkosi ekuhambeni kwethu. Singafukameli bumnyama ekuphileni kwethu. Kodwa sihambe impilo le transparent egameni lika Jesu. Singamdzabukisi moya longcwele lesibeke liphawu ngaye. Sihamba njani Nkosi ngekumbatha umuntu lomusha? Sihamba Nkosi ngekuthi sihambe ngekukholwa. Ngekuthi sikulalele emalanga onke. Kuze kuse kukulaleleni kwethu utokhona kutembola. Sihamba njani Nkosi ekwembatha umuntu lomusha? Sihamba Nkosi ngekucolela forgiveness. Sibacolele Nkosi labasonile. Ekugcineni sihamba njani Nkosi ngekwembatha umuntu lomusha? Ngekuvuma inhlakanipho yakho ibe sibopho kithi. Kuze kuthi kuko konke lesikwendako asicabange ngesephethu. Kuze kuthi sithi align ourselves naloko lokushiwo live lakho. Uma sente njalo Nkosi kuyawuphelela ke ekuphileni kwethu. Live lakho lesizavuzwa kunye na Jesu sahlaliswa kunye naye. Siyacela Nkosi ukuthi kuhamba kwethu kumfuthe Jesu kubonakalise lawo mandla. Kuze kuthi inkambo yethu bese iyakhomba ukuthi nembala sihamba naNkulunkulu sibili. Ngoba sesikhanyisa siveta tithelo tekuphenduka. Baba wethu longcwele akube lidumo kuwe. Ebudzeni beliveki, ebudzeni benyanga, ebudzeni beminyaka. Malongcwele siyakwemukela, siyakuvuma ukuthi usikhanyisele, usihole, usibambe esandleni sethu. Kuze kuthi ludumo lonke egcineni lubuyele kuNkulunkulu. Jesu lo Inkosi manje ize ibuye inkosi yethu. Amen. Amen.